Njengoba inegama lesitshokla khulu sithi isintu sami kutshokla khulu phaka mama uveliswa skey ngalo eli ixeja enkqubeni wethu mane kasingaba ngomvulo sicala ngalokho ixeja sithi kubalekile ukwazi ngezinto ke ezibalekile empilweni yakho kakhulukazi ezifanayo into ethetha kule nkqubo egama layo isintu sami qoxa ngaba ngomvulo apho kwizilo Mzansi FM 8.0 FM suke sinaye udokotela uprofessor umkhulu utata wabantu ngalo eli ixeja uDr Khehlelezi professor namhlanje masikubulisa sikwamkela enkqubeni kuyo ke apho sithi khona isintu sami Ndumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejebeje phazwe nempahla dizwe zamadoda ayibomvu indaba sethethe indaba senyimba nemkhonto kwazi igazi indaba ikhala manzi dictionary indaba idida umndeni siyabingelela mfowethu kubalaleli bonke bezwilo Mzansi ngibingelele kuwena futhi lobilobi ngibingelele nakuma social media uthiwe ngihamba nawo la ngiyabona ngiyabona ngikathiwe namhlanje abawugade kakhulu ngikade kakhulu namhlanje kade kakhulu amkhulu namhlanje ndiyazi into bana ke before siqale yonke into sithethayo sidlulisa ukubulela okukhulu kakhulukazi kwiservice sibikhona phezulu wow sibona nalolu hlobo olungaqhelekanga kwicawe zothini zendle emnyama kodwa sibabonile abantu tjeni bekhona ecaweni abenu mfowethu uNkulunkulu usebenza ngenye indlela uzokhumbula ukuthi bake bafika I think it was 2 months back yeah wayephuma eSwazini and then iprofessor yakhe mayiphuma ebesuka imvelaphi yakhe wase Egypt ngiyakhumbula mangimprofet yena wayesuka ezweni lase Egypt laba bafikile bebephuma I'm not sure noma iKimberley or what and then imvelaphi yabo but angathi bibakhombe Cape Town and then kuphinde kwafika omunye akhumbula omunye wafika I think he was coming from Spain ehamba nomuntu omnyama futhi naye ezofuna usizo nje kumina so nje ngisho ngithi maybe baya ngokungithanda maybe kugcina ku half belungu half abantu abamnyama kunjalo siyazi ke mhlambe impholopholo ekhaya mhlambe eqala uproper inqubo ngelixesha namhlanje sihlala iphaka uprofessor besithela indaba enkulu yasecaweni phezulu icawe ke wonke umuntu uvumelekile mkhulu umuntu xa befuna uze ecaweni uyakuyiphinda ke bela mfowethu uma ufuna ukuze esontweni GPS yakho le inkombandlela uthi wena inyanga yodumo mzo mawuze ecaweni wenze appointment okay thatha imoto yakho ungene emotweni mawungana moto ugibela ama taxi laphana ngase market ama taxi aye Verelem eThongat rank Verelem and then mawufike Verelem ngiyakamzo noma ke Khehlelezi itaxi izokushiya straight phakathi but bengizothi nje abantu abasale sebesave mfowethu okay mhla 3 ayindumezulu 3 mfowethu indumezulu umhla ka3 that means October 3 indumezulu ngicabanga ukuthi nokhuzana uthi uzosivakashela nomthandeni uthi uzosivakashela hayi man wedladla mshungu uzosivakashela thina zonke uzosivakashela kumele usimbokazi uzosivakashela umamhlengi yomhlaba uzosivakashela oJumbo babezobe khona mfowethu nabasegoli ama artists asegoli bazobe bekhona babusipho makhabani bazobe khona the big fish bazobe khona mfowethu besivakashele ufikile Mlomo bazobe khona nangulo wangasekhaya oyirasta ubethusile bazobe khona bonke mfowethu bathi iservice leyo ngeke size siye ukufika bayeza mphulaphula ekhaya uzozibuza umphulaphula ba kuzobe kukuyiphinda mfowethu izobe isemahlabathini futhi Verelem nyanga yodumo mzo but ke it's very easy ilahlike yona because it's just by the road emgwaqweni Problem ke yazivela ke nawo ngasekhaya ngelixesha enqubeni egama la esitshokla khulu sithi isintu sami dokotela before mhlambi sabakhumbuza abantu ba namhlanje sobe sikhona ezobe ikhala futhi kunezimo abantu ababheke nazo apha kulomhlaba esiphila kuwo siyazi khona iDr K Funeral Service ake singene kuyo because indle emnyama kancinci izobuye entweni zayo mfowethu ngihlala ngayisho lento ngelinye ilanga kuma client ngathi kwesinye isikhathi asilikhulumeni iqiniso ngizwe mayikhuluma abantu baye bembona ngathi umuntu ongaphilile ekhaya kanti iqiniso uyalikhuluma siyaba support abelungu siyaba support abantu abamnyama but kwesinye isikhathi bona makufanele ba retain favor kuthina ba supportana bona bodwa abantu beyabe abamhlophe noma abasendiya so uma ubheka mfowethu abantu abaningi bajoinile izinto zabelungu bajoina futhi ezamandiya the very same service esibanika yona nabo futhi bayabanikeza so why ungahambi yabona mina ngine company yami even though ingekho enkulu but ngizosho ngithi inkulu
most of the service providers engiwasebenzayo abantu abamnyama because I support black business. Yes. Ngaso sonke isikhathi ngihlala ngibasupporta ngoba ngifuna ukubona bona nabo bethuthuka. Why kufanele ngithathe imali ngiyoyinika abelungu? Why into engizoyithola nje efanayo nabantu abamnyama? So into esishoyo nathi sivulele masingcwabisane ngathi mina sikungcwaba ngestyle leso sifunayo. If ever ufuna imali sikunika imali. Yabona nje this weekend ngicabanga ukuthi sinemngcwabo cishe u4 3 or 4. Unfortunately e2 it was confirmed abantu bakhona badlule ngeCovid. So if we COVID sizowalandela imithetho yakhona yonke sizama ukuthi sibambe imithetho, then laba abanye sizozama ukuthi senze konke obukhazikhazi obufunekayo. So ke izoba njalo mfowethu. I-Dr. K funeral service ikhona mfowethu. eThekwini uzoyithola mfowethu number 156 Warwick Road, Nyerere building, 156 Warwick Road, Nyerere building. La mfowethu eThekwini i-head office esithi head office yethu. Hamba ubona ubukhazikhazi ungene nje uyobona izinto ukuthi ubukhazikhazi kunjani. Nasesithenga sinayo mfowethu i-office esesilivulile khona, kanti ke kulula sesenze yabalula lento. Uma ufuna ukujoyina noma ufuna ukukhokha la ungakabi khona ama-office, hamba uyokhokha ekhemisi kaKhehlelezi. There will be i-book, i-receipt. Uma unganayo i-account ikona i-receipt book, ufike ubhale bakunika i-receipt uhambe still ukhaviyo. Uma uvelelwa inkinga ubona ukuthi incingo azibanje e-office, finyelela futhi ekhemisi kaKhehlelezi bazokusiza nje ngokusheshsha. Qoba igama la sithi isintu sami ngixexha kwizwi lomzansi FM ehlala ephaka Professor Dr. Kehlelezi Ndumandumane madoda. Dokotela ndiyazi abantu abaninzi bafuna ukwazi into bona ke mhlambi bamamaphi bona ndiyazi andikwazi ukuyibiza le moto. Imoto hey madoda imoto esezinga liphezulu kakhulu apho bavota khona abantu mhlekazi ndiyacela nalapho ugqithe khona apho kula moto usikhumbuze noma bathina abantu xa bevota la number abathi emzo babhala bathini number. Mfowethu bebethi abanye kunenkinga ilungisiwe ke lenkinga bethi bayavota akuvoteki. Cha mfowethu maso uvote kwaze kwa 200 times into eyenzakalayo iba ngathi iyakuchitha kanti basuke besa verify. Akuvalwanga mfowethu ukuvota kuvalwa ngomhla ka5 December. Engikuthandayo abantu sebeqale bayibona lento ukuthi ngempela ikhona le. Asazi mfowethu December kufanele sijabule sonke. Ukhona uyojabula extra, ukhona uyothi impela mkhulu ngiyabonga and ngeke ngikukhohle lo nyaka ka2021. Izinto lapho sezenzeka khona zizoenzeka mfowethu izinto Darko Blue zizoenzeka izinto. Inumber uSMS igama elithi MZO MZO inumber ithi 33013 33013. Okay. And then mfowethu asikubeke futhi lokho sithi bonke abantu abasuke eGoli abafuna ukuze enkonzweni ngoba sithe the whole month ngoba sifastile kukhona abantu aba-attend abasuke eGoli mabefuna transport straight abayekhemisi kaKhehlelezi. Okay. Kune transport lapho esuke ibhalisa amagama abantu phakathi neinsuku iyakhona. I think it's 400 ukuza 400 uphindele emuva. Ikushiya straight enkonzweni iphinde ikuthathe futhi ikubuyisele emuva. Abaye khona bayobhalisa amagama abasho umuntu athi ngiyaya Sunday ekhemisi ayekhona lapha ekhemisi ngoba inkonzo mfowethu lamalanga inzima kakhulu and abantu abavuka ekseni ngoba kuyagcwala mfowethu. Kuseyinkonzo ke leyo futhi ye-fasting. Impela mfowethu ye-fasting sifastile sizobakhumbuza abantu ukuthi sifasteleni. Sithe 1 awuhlangani nomuntu wesifazane umuntu wesilisa kuze kuyothi end of noma ngithi kuze kuyothi mhla uyozuyonqamla ibhandi lakho ngomhla ka3 mfowethu. Ngomhla ka3 uyozuyonqamla ibhandi lakho. Then awusebenzisa imithi mangithi awusebenzisa imithi unless nje lezi zinto zasekhemisi. Number 3 awulove enkonzweni. Uzohlala nje ukhona uyazi kuba umdabe lo esinayo la naye omunye wabathandazi esinabo. Kunjalo ake siye na kuba umdabe pha baba umdabe molo dad. Ngiyabingelela kakhulu mhlonishwa njani? Sikhona nokaKhondo mhlekazi ndiyazi into bana ke njengoba nikuleli bhandi leli kuningi enizokuzuza kawuthatha usibeke nawe dad umdabe. Sekuqalile ebhudloblobo. Uma lento kuthiwa asibambe ibhandi asizila abantu abesifazane bazila besilisa. Ukudla ungakuzila only if kuyi Sunday mhlambe noma kwi weekend u2 days nyani ukuziba ukudla but ungaphezulu ukuthandaza.
ungakupheza ukuthandaza kunezinto esesizibona zenzeke empilweni zethu ngaleli bhandi lilodwa abanye abantu ke bayale bathi hayi cha mhlawumbe lento besiyikhulumayo azilona iqiniso lento ibonakala kuthina abantu abafika babesibona sisenkonzweni ngesonto kwiSunday kakhulukazi leya ngesonto ababuka abantu amandla asuke kuthina ezabathandazi basebandleni bonke even lento seyingene yazi yangena ngisho kwabesifazana abangabathandazi nabayizangoma esontweni kuhlanya wonke umuntu ngenxa leli bhandi amandla abuyile kubantu abesifazana abuyile mafica ngisho abaprofita ngesuthu ufice ngisho abaprofita ngesiZulu amandla abuyile if uhlonipha leli bhandi ma respect leli bhandi khona uNkulunkulu ummangaliso azolenza noma azowenza empilweni yakho Yakuva mkhulu ngalixesha inkqubela igama la Chocolate Cool City ke isintu sami mhlambi ke ababini abathathu singabathatha nje mhlambi abathi bafuna ukuthi bake babheke ba mhlambi ngabe mhlambi kwenzekani kuyabe impilo akubona bonke ke mhlambi abantu bayakwazi babancedekala ngalixesha naba abakwazi babathele nomkhulu ngalixesha namhlanje mfowethu ngifuna ukudedela umdaba okay akayenze lento namhlanje ngiyuthisha mina ngiphethe ipeni libona ubona ukuthi uphatha amasosha akho ukuthi hayi amasosha mangihlupha namhlanje lilithi ngibekile phansi impela uyambona nje okay kuwe igama la isinto sami ayibakubhanga lelihlo uyakufa enkubeni masimthathe molweni ekhaya siyakubonisa okwisilomzana siyakubonisa molo ekhaya sekhona mhlekazi akhona kunjani siyaphila ngathi ubane phi ukhona basomabonga ngegoli egoli kuyiphinda egoli Western Western area. All right. Nakuba kumdabe nakumkhulu ukhona. Bhuti uyaphila. Ngiyaphila njani? Sikhona. Uthamo ongcwele number 1 ake sifune kini. Mawuthweni usegoli. Yathi uNkulunkulu ake sifune kini. Uma sifuna kini uthi umongcwele kukhona into enhlambuluko ebese ngayihlalisa phansi abantu basekhaya angithi angizwa khehla bese ngathi lento siyayikhuluma kodwa ithinta wena. Wathi umongcwele noma usegoli uthi umongcwele uzama into ezimpilo kodwa impilo yakho ayihlangani kahle yathi uNkulunkulu ikhontenza bese ngathi ngisho into ezimali uqobi ngihamba bese ngathi ngaphambana nawe yathi umongcwele namanje khonto eyisichitho ehamba bese ngathi ngasebenza kuwe nami ngilo ngithandaza kahle wathi umongcwele singahamba sibuyele emva ekhaya kodwa bese ngathi singathinta into ezidalwa nathi masilo siphila uthi umongcwele ake sikuthathe sikubuyisele emuva njengomuntu obekufanele bese ngathi sikubuyisele edlozini lako malume nathi maloku uthi unebizi sibongo sekhaya uthi umongcwele namanje ake sikubuyisele edlozini lako malume ikhonto ethinta kodwa izithinta idlozi lako malume njengedlabe ngimile ladlozi elipowerful phezulu impilo yakho wathi umongcwele into zakhe ayihlangani kahle wena kunento eyimpendulo ifuna ngento eyimpilo yakho wathi umongcwele into zakhe ayihlangani kahle ngalendlela ukuthi into uluthando uqobo lakho nakona ayiphili kahle maloku uthola umuntu wesifazane ngathola umuntu bese ngathi ningahlala nithi kuhle kodwa maloku uphila niphila into othandweni lenu bese ngathi uthando lalihambe kahle khuluma nami ngizwe khehla kunjalo wathi umongcwele ikhona into ebesingayilanda emuva lapho othweni uzalwa khona ngithi angizwa manje wathi umongcwele kukhona into okubangeka kwento ezibongo phezulu kwento ezimpilo yakho wathi umongcwele khona isibongo angabe sesifuna empilweni yakho namanje mangilo ngikhuleka wathi umongcwele into zakasihambi kahle ngisho into ezimali uqobo lakho nakwena ihlali wathi umongcwele kodwa ikhona into ethinta wena bese thinta umuntu esifazana ohamba wayesengathi uyakusebenza nami mangilo ngikhuleka kahle wayesekusebenza kodwa wafana into zakho ukuthi hayi ngoba wayebamba into yokuthakatha wayethi ukhanda umuzi kanti lento izophenduka ibe isichitho kuwe khuluma nami ngizwe Siyabonga. All right, ngoza siqhubeke phambili okay ndiba ibambile ke phela icala elia kuphela phela amanzi kuye masimthabathi inqobeni siyakubonisa molo ekhaya lobi molo mhlekazi kunjani tata hayi siyaphila tata khonto kunjani kuwe akuhle nakakhonto mhlekazi ngicela ngithena abantu kwiphinda hayi uthetha nomfana futhi kwambonga ulapha eConopia nasePhoenix eConopia nasePhoenix okay uthini nakumkhulu nakuba kumdabe ayizenzele ubaba Mbheke lapha Baba uyaphila wena baba ndiyaphila kunjani kuwe kube kuyangami bekufanele ngithi mina wena uphili angithi angizwa yebo ndiyakuva mkhulu wathi umongcwele masiloko sithandaza ake sithathele baba kuze bese ngathi simisa endaweni ezilihlane uma sifika endaweni ezihlane uthi umongcwele bekufanele bese ngathi sithwebula into eyigazi lakho ngento eyirazor bese ngathi ishiye ehlane bese ngathi nathi sithi wonke umuntu ofuna lo mfowethu akamthole kule ndawo wathi umongcwele khona abantu abazokulandela kabi kodwa babe yizitha phezulu into eyimpilo yakho wathi umongcwele khona into eyiliqala ngibona ifuna ukukulandela kabi wona mangilo ngithandaza kahle athi uNkulunkulu kule minyaka edlule ikhona into engamaphoyisa engiyibona lokho ifuna ukukulandela njalo angithi uyangizwa khehla nami wathi umongcwele khona into eyiliqala ebengabe siyaliphebeza kuwe mangilo ngithandaza kahle athi uNkulunkulu ikhona
into ethithi into zakho mayilo ingahlangani kahle uthi uMangcwele wena uzohamba bese kade uthola umsebenzi lapha kodwa uyadilizwa bese kade uthola umsebenzi lapha bese uyadilizwa ngoba uthi uMangcwele ikhona efuna ukugezwa kuwe uthi uNkulunkulu uma ngilo ngithandeza kukhona umuntu owadlula kini emhlabeni kodwa nakageza kugeza kahle angithi ngizwa manje kunamabhadi ahamba bese kahle lokho enilendela khuluma nami ngizwe khehla kunjalo mpela mkhulu kunjalo amabhadi angilandela umsebenzi ngiyawuthola ndiyaxoshwa baba wena kufanele ukuthi uyogezwa kulungile yasithatha ugcina khehla lami ivali uthatha amanamba egcineni Enkosi Mhlekazi siyabonga kakhulu Konopia right kubere phambili sibona mhlambi sekuphicana sipha mhlambi kufanele simtholayo bamogqibela enkqubeni molweni ekhaya mkhulu Yes mama kunjani Ngiyaphila baba ukukhuluma noThabo baba wami uThabo wephi ndawo Kasemuthu baba ngisacela nibhekele mkhulu Baba uhlala phi njengamanje Yebo baba njengamanje uhlala phi ngihlala eThekwini sengizokhazana eThekwini Uthe uMangcwele akasithathe wena bese ngathi kuphindisele enquthu la uthi kusekhaya khona ngithi uyangizwa Wathi uMangcwele kunabantu abashiye emuva ababangani bakho engibona behamba befuna ukuhlamuka nawe mawufikile uthi uvakashile ekhaya ngathi bangangeza kuwe angithi uyangizwa ngoba uthi uMangcwele khonto umoya evuka kubo kube sengathi namanje ungathi noma ufikile bese ngathi bakakhipha inyumbazana bangezi kuwo noma kufika omunye umunyangezi nomunye mefika bese ngathi ufika ngomntshontsha ngoba namanje labantu bahamba bese ngathi bahlangana ngawe number 2 uthi uMangcwele akathi mawufika ekhaya bese ngathi naye kodwa ushona endaweni ewumsamo kodwa nezinkukhu zibe u5 nento eyilodwa ngamakhandlela ibiza umuntu noma umthandazi endaweni eyisaka noma uthi uyakhula bese ngathi nawe uyedlozini kodwa iyomisa lento eyimisa lezibala uthi uMangcwele wena mawuthi uyatohoza lento into uzahamba uphuqe ngoba kunesalukwazi esikhomplela ngento eyilitiye phezulu into eyimpilo yakho khuluma nami ngizwe baba Yebo baba khona kunjalo nabo abangane sengabahlomuka impela asizani kahle nabo uthi uMangcwele kukhona into abethinta wona kodwa bese ayithinta into ayisikhali wathi uMangcwele bekufanele bese ngathi nawe kodwa uyaphuthumisa njengomuntu befanele ngathi uyaqiniswa kodwa mawuzoya ekhaya uthi uMangcwele mawuzogoduka wena kunovalo olukushaya bese ngathi nawe ngathi hayi ake ngipostpone idate yokugoduka kungagoduki lo mgoduko okulandelayo ngoba uthi uMangcwele khona into eyidlisela singaba bese siyalisusa noma siyalibalekisa ekufanele kodwa bese ngathi lidla wena uthi uMangcwele uzohamba bese ngathi uphenduke lo ngisho abantu basekhaya baphenduke babe yizitha kwena ngenxa yobona khuluma nami ngizwe baba Yebo baba qinisile kufanele ukuthi nje mangisuka la eThekwini ngikhaya mangisuka ekhaya uvalo ushaya ngathi ngaphindile emuva njalo ngiyala siyabonga usedropile usakhona usekhona baba Yebo baba ukhona umuntu omaziyo abathi uThabani abantu bathi Thobani Thobani Yebo khona engimaziyo lalela yazi sizawukhuluma ngizawujula ngoba kuthiwa ngikhulume ngoThobani ngoba uthi wena uyamazi le Thobani kuthiwa ngikhulume kakhulu khehle kakhulu ngize ngithinta isibhamu esingekho emthethweni uyangizwa ngithini manje le ndoda ike yakhuluma ngesibhamu esingekho emthethweni lathi ikhwezi lasezilwini ngikhuphuke kakhulu ngize ngiyothinta omunye umuntu owadlula emhlabeni ithi inkulumo yasezilwini lo bhuti emathuneni akubo kunethuna elibhaliwe manje labhalwa rest in peace 1992 July 17 kunomuntu owadlula kabi man esingathinta esinye isibhamu sithi kunokukhuluma kodwa khehle uzawufika kimi sizawujula ngalo baba noma nangalo bhuti abathi uThobani khona into esawujula sesiyofika kuyo uyangizwa baba Yebo Alright, enkosi kakhulu siyabonga kakhulu Mhlekazi. Danki kolokala uthe ungapha yena ekhaya inkabe yakhe khona senquthu kodwa ke ubamba ke umsebenzi apha ke eThekwini. Right, baba Mdabe ndiyazi abantu abaninzi bayafisa ukuthi bafike nakuwe ekakhulukazi bezoncedakala ngoba baba Mdabe athi yena uyanceda ngako. Ngombe umuntu othi makezo uncedakala kuwe baba Mdabe. Khehla lami abantu banenkinga kakhulu into engiyithandayo kunabantu abaningi njengoba siseduze kwegama elithi Khehlelezi kunabantu abaningi abebekufanele ukuthi baqonde straight bayofuna usizo kumkhulu kodwa ngenxa yebhizi umkhulu nayo abantu abaningi beza kuthina so la sikhona ingoba siqale sathenjwa inkosi
ekuyona wona esiphethe lenyanga le enginawo njengamanje abathi ukhehlelezi igama langa libukeli phansi ngiyohlezi ngihlonipha futhi ngiyoze ngiyongena egodini because uthathile impilo yami engikhulume ngami kunempilo yami uyithatha wayibeka kwenye level namhlanje ngiyahlonishwa ngenxa yale ndoda kunabantu abaningi abakhothama uma ngidlula ngisho ephoyiseni mina ukuthi lobu mangikhohlwe ilicense ngidrive ngivele ngidlala ingoma yezawona manje ngimisa ngithi mina hayi ngisonto wakhehle lishaye dlula faka unamba 1 egiyeni ngihambe sengiphunyuke kaningi so abantu abeza kumina kuyahlolwa ngiye ngahamba ngelinye ilanga uma ngilele last week kufika ugogo kumina uthi hamba uyongilanda ngisendaweni eyihlane uma ngifika isithombe sibaziwe ngifike ngisithathe ngisitshathe ehlombe ngihambe ngiyosibeka esigodlweni wathi wonke umuntu ongena la yoqala afika abingelele lesithombe lesi kodwa into oqala ngifuna ukungenzela abantu abazohlola ukuze ukwazi ukuxhumana nedlozi lakhe umuntu akaphatha isibane esiyelo nesimhlophe ukuhlola kamdabe uma uzohlola uphatha isibane esiyelo nesimhlophe emlazi kwa U2173 ngisemlazi la ngikhona ka U2173 abantu bangafona nje mabefuna ukuthi babhukhe mabezofika ekhaya bazofuna ukusizakala enambeni 0788 0788 151 417 088 151 417 noma bashaye kwe WhatsApp ngiye ngasho last week ngathi kunabantu abakude abafuna ukukhuluma ngo WhatsApp abashaye ku 073 120 38 30 073 120 38 30 abafuna ukuhlola bhudlo babafika ekhaya kunabantu abasazofona manje la mhlambe more than 20 bathi sicela usibhekela besibheke emsakazweni sesiqedile mase singaphandle seyofinyelela ekhaya. Alright enkosi kakhulu baba Mdabe emkhulu asibuye sengapha Stefan mfowethu mina into engizoyisho ngithi unenhlanhla mawuzile enkonzweni unyathela kwakho enkonzweni ngisho kuthiwa uhlolelwanga kodwa ukunyathela kwakho ukuthola isibusiso sami kuyoba into enhle kakhulu mfowethu abafuna ukuhlolelwa noma abafuna ukwenza ama appointment inamba ihlali yodwa nje 063 051 7641 noma uthi 072 1234 976 eyogcina landline ithi 087 550 1177 okay izona inamba mfowethu lezo bazolalela kahle nje abantu laphana bayizwe kahle izolo ibathatha iziyo bafake office noma kuthiwa ufuna masingcwabisane bazokuzolalela kahle nje uma ufuna masingcwabisane izokuthatha ikufake khona la ofuna ukuthi uye khona otherwise mina nabo asihlanganeni mfowethu ngalo isonto imoto SMS igama elithi MZO undohluleke namhlanje ngizale ngivula umlomo one read igama lithi abanye ke khona sebedidekile bangibonele ubulobi ngihamba ngeGolf 8 le enje iGTI bathi ayimkhulu indaba lemoto kungabi yona esiwinayo sifuna le manje angisazi sho ukuthi ngale langa lokuwina ngizoyithatha imoto ngibeke lapha ngithi akachuze ke lokufuna ukuwina uzoyikhethela yena ngoba abanye sebefuna le Golf 8 engihamba ngayo abanye bathi RS3 angisazi bafuna yipi so sizobona ukuthi and next year ngizofaka competition because ngikhathele mfowethu ukuthi ngiwumfundisi ngiyinyanga ngisupportwa mina isupport yami sebantwini laba abahluphekile so mangifaka competition next year iSMS u5 rand okay umuzi umuzi mato okwi-estate ukwenzela ukuthi mina nginobufakazi ngalomuntu ngawina umuzi ngawina imoto then elandelayo phakathi nonyaka sofaka yani ebhazari sifuna umuntu othi mina ngibhala umatric and njengamanje siyomkhokhela euniversity for the next 3 years sizobe sithi lapho vote but okwamanje besafuna ukubona ukuthi are we getting support yini kubantu bakithi that is why sibalo kuzana uyangiphazamisa ke nkosi yami uthi na yethetha ke molo Lilita hello alright beta ke sithi sohlangana next week nabalaleli bengithembisile last week ukuthi ngizohlola bengeke ngikwazi ke namhlanje ngoba ngihlushwa yilosisi kodwa ke asithi next week ngizoza ngedwa nanga khulu hayi okay